Acholi, kachiel ki jo malo winyo nyo giloko lebluo oweng. Dong Acholi, tie mechwe chuny tutwal ni wan lutino ma mekwa kichimo giti position madong ilobo Uganda. But position ma megi ni tie kinye nono gipe ka konyo. Wan machala Acholi nyo kagaluo. Pien position chalo Chief Justice gi nyo chalo Minister of Justice. It's a very big position. Position man mamao gitie ieni ki win Dolo gi ki la runek gini ki bitres anywagi. Those are very powerful position mao no miero guti kede babe me konyo wan machala Acholi me konyo kaga Acholi. Pangeo dire maja jone ene kago retiring kage penyo gini wun kong mono position ma meguni ukonyo ka Acholi ki ngo. Unyo kombe anatigi penyi position man mamao giti yeke bitres anywagi ila runek gi kachiel ke win Dolo ni anatiga miera pengun ni position ma meguni kong wunu tika konye ki Acholi ni ning yua ngo ma wunu tich kede ki position ma meguni me konyo Acholi pien eni ti lok me chwe chuny tutwan kom bedi position mao no dano chalo no bat mao gi kachiel ke win Dolo gi giti yeni position eni umiro kony gin menerne ni diai pa Acholi wen ke chuloko position eni umiro betie me konya Acholi menerne ni lweny mubere ikatime ya Acholi kanek buku mategu ma enare he umiro ubergatimune I loba Acholi must be compensated. Tinerne kaunen kong LCs kiken ma kinero gi karman me lweny pa Museveni tua ta ma LCs eguni wen giti lutien Acholi chido ngo ma geo dano chalo mao gi mekati with the right bill nyo mekati ki nero yo duchu gen ki Owin Dolo gi menene these people should be compensated. The house of diseased people should be compensated. Pin ia da LC1 eguni weng maguto eniba guto pini en LRA kachiel ginga gikibera nego gi simply because ni gitiga tich gigamente. So dano mauto make the process made serving the government, serving the state. It should be compensated. This family, your family ma make gi omirke neno ni ko compensating gen. Chala no mien baba na mauber LC1. Nyo mien kwara manu ke gano total. Manye abel. NRA ye unego. But you find that ni Rutiano nekinga giweng peti peki compensating giwechan and the government is not caring about them. So no teacher duty padan chero no bat mao gikachel go wing dologi me reminding the government you make wa tini andong kerati position makumane umerati me konyo kagana umerati me kagana benefiting unyo nong moje pien yadada this is the right chance unyo the right cause mauno win Dolo gumer guti ye matek menene die pa Acholi ke cholo judgment ke tema ya Acholi temo gumarrejo ma enara heu temo kom danwa umer ke nerni family ini ke compensating gen ke ner yo mabe me konya Acholi e kare ma yil gene nobat mau food petie minister of justice beruka dange beruka lokare duju due ki due teke due mwaka ki mwaka teke due make nego ye lukang yumbe uromo ni due ne weng arangeo ka mo choyo article ma tek i social media ne kuni Facebook kachiel ki Twitter accounts king choyo message malit kun waja tini Otema tero kit ma Otema unego ki lukang yumbe ati Pager ko no mo chagwa no bergati merke nying lukang yumbe ni weri dan cho Otema gi kachiel gigamente go di en chok bot gi nyome ker en char minister kadong en ling mot because ya da ko no mo tamo pi lukang yumbe kachiel gi lutien pa lukang yumbe this is the right time mono mo ya mi rubien doka konyo family pa lukang yumbe This is the right time Mao Chadong NIT Minister of Justice. The rightful justice has been served for the plight of the Acholi people.
for the plight of Lutien Jalapa you megi kinga gini. Ento man teka dong no chente don bola chule wigia. Manjerni actually ulogo pe actually matek no simply because ni utika miero climbing for a position unyo miero ni unong political positions. Kau no popularities me position your government power where actually wigia, which is very bad. Ka ini tiki chwin me konyo kaka mier ini lok ikwa kaka o kare duju whether tiki chilling unyo epe ki chente tinerne ini liet tutwal tim ma NRA utimo ma raju ya chuli duong chok mero loyo wa ma NRA be utimo Chiko Mberino di dan chalo win Dolo gi kachel kimao gi and all those ministers are keeping quiet on the plight of the Acholi people. Inoni dano tika kitine gima dua ta Eastern Acholi Kormujong tine Acholi madua ta at the border dano magi agi side me South Sudan gitika nego Acholi madua ta at the border and inoni our MPs and the ministers are doing nothing about it. Pangeyo benekong Metuare ke motaka ge kinga ge ya chule kaka eroni. Ento ka ope ka konyo kaka no konyengo. Konyengo kadong position ma megode won pa to er konyo ke kaka. Kay no ineno ati kamaleng mao la tena mor, mao aki ya mor district. Ento nen gwin matika time ya apa ati ya mor district. Inoni mao petika Timo gin mokiken. Well, I strongly agree ni Mao tie kiching inek matika time ya pani. Pien tie la dit mo Mao wachao logo kera mabe ni Mao ikare ma NTLC5 gulu ena yego signing contract. Me loko mapage kingage maudong ugamo chilingo ye madit dok benetika no compensation madit ki loko mapani kay nena tiak sugar wax mau tie chado tiki shareholders madit chok na mario shareholders me at tiak sugar wax so tie ni lutiano wa machala giti position madon Tijgiti mer mecharo achuli ye. Mecharo ngomi ya achuli, mecharo jami mabejo mati ya achuli, ento peye me konya achuli. Kung ini nen kadana chalu dongo to gi kachil ki ruara chanange, gi charo wa tibu mati ya achuli. Gi charo wa gwat mguni mati ya achuli, gin moi ken mati ya achuli, mau miero obechalo mea waka mamekwa, unyo obechalo me tourist attraction mamekwa nyume, Wo culture mamekwa inoni gimirge chato gin mo ke ken mabe mati ya chuli ma miro kwanya chuli inoni lutien wa mamekwa gimi gitiki no ni mirge chato wakira chwara nchini make tiga logene lok ti report ti manyurni dano chado dano chado udongo to ge kiruara chana gugamo chiling madua ta kigin ini chiling madit Chipping on one machal lutiana chuli instead me konyo wan she no ni wona yoti nego wan wona yoti char wan bodu ro je matika time iloba chuli go weng no wono tigi chingi ye neno enwe go ji waja tini ponne matika time iloba chuli go weng lurok tiu ke chuli menega chuli lo wore enwe go malwen pa NRA ti iloba chuli Museveni ge ka chel ki Bunyankole Banyarwanda kachil ki Baganda. Wajatini achuli gitina kakenkenki. And indeed, it is very true. Loke winye meleliet. Enta da achuli tina kakenkenki. Kung ini tam katiaru dano wachalu general Otema gi mati gang mau miro ubedano ma wara me timu jemi mabe me konya achuli. Eto inoni biru nego latiana achuli wa gang. Latiana achuli mano benepea dui. Beneti civilian bale mo bene pere keki waini Otema o waikong bal palo kang yumbe atida peke
Ibi no ni lukang yumbe pepe timo defilement mo, pepe unego ngat mo. Pepe no timo gin mo ma that can make him deserve that bullets ma Otema wany unego ke lukang yumbe. Lutiana Acholi giti nego wad nekon kachalo wad. Okoya ge eni weng. Lutiana Acholi yetine. Manyore nek eni pe obi gik. Ni karamuni ngat mwen dok gibi chakone tema ye gen ki rore nega ne gene guber ka nego wane karcha. Manyore nek obi beru ka mete ya Acholi kumeno. Pien kumberi dano ma Otema wany kon ke keno nyono tien gi duata. Dan ma Otema wany unego gya nega. Atie Pebe no la moñ ba. Kau no dok tiyo ki kere machala moñ menego lu moñ duwore. Unyo menega dui. Uno olo mani ti nego civilian. Maberi pe wake gien mo. Ichien. Morova ichere chelo waki i prison. Waki prison cells. Unye ichere kwanyo waki prison cells. Kaya bini ichelo. Eni yuega neti kwene. In menega Acholi. La tiana Acholi la wori. Mapeke kibal. It is really so disgusting. Manyore peko eni peo biberu ka peo bichope. Ubiberu ka mete kumeno. Ubiberu congenital. Ubiberu ka existing. Pien kumbiri kui madal tikere como Otema wany duong mapelare. Ilok mengom padal mau yaka. Banya padal mugumano tie mau gamo chene ko gubu. Berno pe ka churune. La dit mo logo kera. Otema awany udeno chilling ma megi 160 million. Otema wany dek cholone. Utpido ichene ini yo weng wakinga gi weng. Ento aram eni team konyo in kingo Otema wany in. Ma ina no mieri bet ka nyoro example me kwa ma pol. Mabe ikin wan machala Acholi. Ento ini no ni tika causing murder iloba Acholi. Itika murdering innocent people. Itika causing remo ya Acholi. Mamier ina ye no mier bet chalo kwat pa Acholi me defending Acholi in all ways. Kone loko ngom, kone lok mengo in machalo don kumberi no Acholi ni chala choki. Uno mier ina bet ka defending Acholi. Ente noni tika nego innocent lutiana Acholi. Ngom pa Acholi mumer protecting no ina yedakati yako ne icharo bot durok. Icharo bot salim salegi ki jo magiti gamente. Anyway, ojuya waje the president of Balalu iloba Acholi Otema wany ngeo mabe. He is very much aware of it. And Balalu egoni go weng mai wini tin kinye no any day pa Salim Salegi Museveni gi dia pa family pa Museveni gi ka chel gi Salim Salegi ki don Otema wany pien lu megi Otema wany pole weng unyombe ki kaka pa Museveni gi wan wangeo bene ni to duong machalo general secretary dago ne tie nyapa general Salim Saleh. And this is the very woman Mao Chelo tiento duong ki biyali. Wangay story anyway. And it's still a scenario when anybody win it or duong kono chele kene ni. Dao enuma tie nyapa Salim Saleni. Uno tiu biyali kenyu. Masindi. Ene uchelo. To duong because of love issue. Because to duong peti faithful. Borre. Tinerne. So je muma duwa ya Acholi wonu tika timeni uti karame chala mong. But mong mo peke. Acholi bodo chala lok mabe ni kiribut ki marwe tepi. Lok ke fudu bingene. En tika ngene. Dok wa tika nge adane kare duju ni anu duju. Tinerne. But liet tutwal ni lutiana Acholi ene gitika timu. Bali ko Acholi. Lutiana Acholi giti na kekengi. Amira waja tini dano muguma energo yuek makulat mabejo chalo pol luket gini weng Lutiana Acholi kaya ne kitim cheka Acholi inoni ne ka weng bidugu furi ot. Inoni Lutiana Acholi ye uneko.
Lutien Acholi gitika neke mechobo miri pa Museveni. Lutien Acholi gitika neke keken gi ikit me monyo yo weng nye public offices simply because mechobo miri pa Rwandese Tutsi. Unyoni wege gin ginong position madit igamente ruom gi umiero chero mete. Ento konye ngo kani ruom mamegi ni kimedo pini ini nego Lutien Acholi la wuri. Konye ngo ni in ruomi kitika medo ne imuony ent pini ini nego Lutien Acholi la wuri matila muony. Wadana chalo keragi eni weng mainer ki nego ni ba. General keragi weng Lutien Acholi tikin ching ye. Makani kitima Acholi cheka Acholi mangeo mera tini teka diri maja gamente eno atap wan machala Acholi unyokir chel kiruodi umer maneno ni lili pa jo ene ki golo gi yoko weng kitimo bariol mukene marwate ki cheka Acholi piena iya Acholi ka dano ni kinego akaka ka yiro kinyim maduong nyonyim besen achel gi nyokir guni achel dano mau nego dano ni dugang yo bilingo chwich unyoka yiro ku yue chiche yue mer me yue ot tu yue dugole gi yo weng so nek alany matika time ya Acholi ni ananer ne Acholi o miero gu yik matwer chulo wang kuo paloteno gu yik madige maja yue dugang palu nek dano go weng Paguni ate ni nekrach. Pien konye ngoni ini mierni padano ni otago. Imier Lutien padano tago ento ini dekto. Ini mier Lutien padano tago ento ini dekni Lutien ni peoto. So in kai nego Lutien padano. Omiro in bene ye megi kinet. Do kiri degi kiri miro migi bene ni armo bito migi be daro bitago nego pien anange mer ni Acholi gitika duor mer tema simply because ni tiki mudogo chien nyo tiki power ni armo ke ken ma power ko ke chien Acholi ki chien Otema daro ma pol gubi dok kalwen I kon family pa Otema dano ma pol gubi chago luen I kon family pa Otema pien dano tiki niga ma dit mo I kon dano chao general Otema gini ento akemo tie mer maduong ento gubu pe ba Otema kidong ben Otema wen inu miere nen ni dano ene bagi bieno bodi kona ya Acholi in gi kinga gini ni gimari ko ba dano in mer gitika using in Kiti beringer mer pe poa. Those are just positional friends. The friends that you have in Machalo Tema one, those are just positional friends. Terenier ma ini pe position ma migi chala mo nyoko general gi nyokinga ageni. Ini bi na dano in kerubi loke komi. Tomo fo dano chao honorable Daniel Soka gi magiti wajmel loko gati wi. Loejo ene magiti me mer gi mari. Ento ko wek jemo laka dire maja. Gene lo doa in ka chel ki lutino ni. Na ma chel. Pien ma chel gingeyo asset ma megi ko weng. Gingeyo lutino ni ko kwiji. Pien wan mo kena munguno wa ngeyo lutino ni mungu achel nya reo nya dek ken. Ento jo ma ingere ni gingeyo lutino ni weng. So, uti America ne kunyoka timo je maraje kwa Acholi uti tauni ni position. Position is temporary. Position mo ken is temporary. Because there is retirement. Not only retirement, dano ilobo ni kipeta la gijing. Dano petal chalo got, dano petal chalo yat, dano tago. Dul komwani mer nono. Chino ni gugene ma iti luru ko mer ki nyota ye ma duong pier in ma ner jal pistol pong ye gini weng nono bo mo nyiri ki nyota gi kor kinga gi ine ki yiki ko mer ke weng no jamilo itopo ento gien ma initimo marachi ko Acholi jami duju ma initimo marachi ko Acholi pigak record magak matwal ke nyi gak diri maje me bolo dog lutino ni gak diri maja me lweni kom lutino. Lok ene bene cher bodana charo maongi. Ni kira wonu ti position, umeru ti ki position ma meguni mabe, pien judgment, it's coming. Judgment is coming for you.
Acholi ubi dwaro un chalo chwairi. Unu ngeyo chwairi kati ot. Ke judwar hukum dwa ke kume. Peke mieri watoe mo dong. So Acholi bi dwar dano mugu chalo tema wengi kingagi. Magiti tim maraju meneko lutien Acholi. Pimiri meno position. Unyo pimiri mechente. Unyo ni weri. Iyom chwin Museveni. Unyo iyom chwin Rwandese Tutsi. Pien Museveni pe agare tele matwal. Chichoki Museveni be okay tele. Win loka. Chichoki Museveni be okay tele. And Rwandese wen go be okay tele. Go be okay Uganda. Chino ni dano chalo Otema wen gini. Gudongo kama leng mer. Gudongo kama leng. Chalo chwari. Gudongo kama leng pe no kama mier go kana ye peke. So, obed kilo bukain kuno gwake ke jeme maraju ma otimo ikom dano simply because ni wono take position nyo take power. Power is so temporary. So temporary. And you are wajo ki wono ni kwa ket la bolle ma futpe ilo chi menero Acholi la woro nyo dano ma ke ken makwo. Pen kama dano chalo it adopt iti la gini tikwene ma ono tamani en Ibi nego de Gio so when Danoma NAO declaring the Holocaust. Declaring the Holocaust. The Holocaust against the Jews. Danoma temo all those kind of atrocity. Eto pebi neo chogo pa adopt itila wala ten pa itila mo kiken pebi no. So Roma kilo kama uti waini jemi muken mauti marajuni diga maja ki bidwar wu chalo chwairi pin chwairi ka udonye or nyoti kitana pangato ki bi tute ni kitana wen ki ba wago watong chwairi ki bi mier ni neko Lutieno chwairi matieno wen ki bi mier ki neko toy moy ken ki mier ki wango ki pi maliet so tie lutela mugo ya Acholi diga maja ki bidwar ki chalo chwairi pitim ki maraju. So, chwinya dit peje maraju matika time lo Acholi. Pini atie maneno ma ngeu record swing. Ento dong ker peke. But the best thing mati wabi exposing jo magotemo gen maraju ko Acholi. Tok wan machalo tia Acholi mier pewa gegu exposing Lutian Acholi eni magu beda timo je maraju kom Lutian Acholi en wa Lutian Acholi mo ken ma fut gitika meti mo je maraju lo Acholi me yako ngom me nego nek in cold blood unyo me nego Lutian Acholi mo ken magiti moñ unyo giti position simply because me chobo miri pa Rwandese unyo me chobo miri pa Museveni kachiel gi Salim Saleh gini omiro nge ni Lutian Acholi enoni diga mali ke bidwaro gi chalo chwa Amira wajati ni Otema wany ena ye tegwa Salim Saleh ilo Acholi. Otema wany ena ye miyo ngom bot Salim Saleh inoya. Kombeni Otema wany tie maro Museveni loye la tiana Acholi mo ken maro wala tiene. Maro Museveni loye wala tiene magi ko munywal. Otema wany maro Museveni loye Oscar gi kilo tiana ne mugu eno weng ma nywalo ni. Otema wany mar Salim Saleh loye lutieno nema eno nywalo. Ento join eni kirima gini ning they are user. Gitiyo keri kwere mako tiyo kia be ariet gini keki negi ye. Gitiyo keri keki negi ye. Abe kariet Salim Saleh gutiyo ka be kariet kit moy ken go nywal kere my ngom kon gutiyo kere me ya ngom ya more in all ways. But pel tiego kare maduong abe ariet kineko go miena be kineko go. So jemi maraju matiti me ya Acholi ni kono bedme ya bo wangu ento won furumete kine kone ni ariet kitiyo kere inge kineko abe ariet togo inge kineko miena be ariet togo koni be dogai ibi no ni kibi kope como miena abe ariet
Pien juni pege miero ngat mo giken matiki mong unyo secret ubet makwo. Kubi neko. So these are the same thing. Madika majaka wigula keben. Kichako timone komutema wany. Kachel kilutero ne. It's just the matter of time. They are just user. Giti using Otema wany ge kono kinga ge mao ge kinga ge because gitiki down on you gitiki pugene political power you gitiki position money imon. New rank. But kagutiero mission gi metichoro koma Acholi unyo keke jo erni ki binero ge obene. Ulanya Jacob yam ulom 7 ni Museveni Jesus ko mobile saving lo Acholi abiano ni ulanya Jacob utamo minge eroni dok nen chalo regretting pange ko lo ba bi penyu ni ngo kikimale ku ipolo kuno so right total dok wan lutena Acholi muken ma watika lok me exposing tim maraju matika tim medical Acholi unye lobo Acholi umiero pewa giro pin wan machala Acholi pe umiero ini bet ka celebrating la wori ni kinero be e inu sen Acholi mano ota in pe umiero bet ka celebrating ni kinero be pin dar chalo kang yumbe gini kilutena Acholi muguma pol magitika to kombedi iya pa kono kormo jongti negogi. They are just innocent people. Balgingo pego bale wagin mo. En chiek me mon kat kirni initela mon peten logay nek ngat mo keken. Chagwak kay nego in war front sunyo ki bicha me gwenye ke match. Ini watibone berupe. Eto ngat mo peo bale obori. Nyo civilian. In me nego ne. Kay lawyer court me wilobo kan court me podo. Baby lawyer. Kay lawyer. Ini lawyer chilu tiang ni peo be lawyer. Unyo achiena, unyo tibo pangat chani peo be wiki ubi berka hunting in. Alogo jemi man pe liet kiraj pa jemi duju matika time loba Acholi. Alogo lok man pe loba Acholi. Alogo lok man pe ngoma Acholi ki jema liet matika time komu megiwa unyo kikagawa. So wana Acholi go weng peo mierwa liu meneno gin matika time ma liet ilo ma megwa peo miero kiling umierwa exposing dok wa medune ke kwero gin marach. Peo mierwa celebrating ni latien ma megwa nyo lep ma megwa kinego. Ento one weng machala Acholi mierwa bir me defending kaka ma megwa dok wa nero ni dano wa weng pigitego waru beno pieredek. Luani Honorable Daniel Soka. China peyom.